E volo fatu ma fatalo fatu nei fo I tu la I le so ongo tatou por kalama le sona fa moi moi ia le o tatou tintau nu mai fo I le sona lona lua o le kuata lona tolu ne to sanga dua fe lu sumai fa vi ia ma fa afta ile lofa ma langa leo le tua o lo o mau pe le nei va noa tatou te fa pena ona o tatou fesangai ia me se fo I fta pa I lungo le nei lata ia e ala I whaasoa o leva yaso ma leva yaso e wha malulu atu mo mua lava ona o le tūlanga o le imau o tātou le sona mo mua e le ise a whaina ia o le ua toe so o le tātou por kalama ia e pei o na masani ai leva yaso ma leva yaso o le tusio ma reko o ma whaina po lo so eina I le sona le nei o le kuata lon tolu ne o tūsanga lua whelua suma le whama o te wha moe o le aveo se wha monianga mo I tātou umalava le so eina o le fionga ale atua. A whai e leisau le sona e mese I la tō lo o lalam papa au I Amerika Samoa nei, wha mo le mole wala o mai le ono iwa wha tolu valu, ono iwa wha tolu valu, e iei nisi ia leo sa wha to ai mai lo wha o atoia la tō le sona, ai mo so se tasi ia tunu I New Zealand, Australia, ia po o Samoa fo'i po Amerika. E mawhai ona e so tai ane isi e kale sia so fitu o le toe fio mai lata latane I le nofo angolo e alalai. Ia, whamonia mai le atua le tātou whaasoa o le au whel talo. Lo mātou tamai, ia, whaaftai a lava oe, fo ilo vi inga e leo noa wā e o, e te tau mauna mea ia te oe le vi inga le atua, o I mātou wana o tangata, e mātou te na la whai mai, ia, ma malolo atu, I le fiafi, e renga te I leo I mātou fo I o tangata e whaita wino mātou waso, pe I o le funga o le mutia, le mātala mai le tai au matoi mangu le fiafi, o le mātou wola e whaatusa fo I le tua I le puao na o nani mai matoi mawatu, ai o lau a fio e tu maulava lea e o I le whaavau e whaavau lava, ia tu maula ia te oe le vi inga, e te tau mono me ia te oe, ia e whaapeo na tu maunu mātou whaatau waa, o whaatangsia lo mafta mai se wala whaaptoa a mātou sue lau fionga ia le tusi o mareko. Tala la lātou whaafonga ma le mātou whaalongo o mātou manatung ma manatunga lilo mātou loto ia whaosofia le tua e lo nganga. Ia le ngata e manino i lo mātou whaalongo a ia ngā wai whaialo lava whina ngalo. A ia I ulo lava vi inga Yesu. Amen. Tusi o mareko o se tusintusia mareko pe on tātou su le sona o mawai. Ai mo sin te pupu lava le la ufa atu sina vai titi le wa tātou le sona o mawai po le sona mua. O intusia tu se mareko ia wa umono tātou loa o le evangelia mareko. E ma ua I tusio o ngā ruenga lo mtau pasuma le lua fa pe foi le mtau pasuma tolu. Ia le tauina mai o le ngoa o mareko. Ma o tātou loa la o mareko. O le tama le tua fine o se tasi o tūla tō ngā ruenga, pe o Panapa lon suafa, I le mtau pe whā tātou te mauai Panapa lea sa whātau lon whanua, maofo I nātu, ma watu tupe I lau apostolo. E le iei se toi alu Panapa, me alu toi whesiri po whime wa aveilan tupe, le ai, o le tala tuspa ia o tangata whamaoni nei o le kalesia no latu whaavaina le kalesia. E nā pau lava le latu vaingana whai, o le ofa atu I le atua o latu me tō tino, ma le tupe ma tamau ainga. Ai whaita lia le o apostolo, ma whai e le whaatau. E le ngata la ilea, o le tangata ni o Panapa, e le no ta ua Panapa o na te leo lon sota inga malona influence fo I leo langa o le tangata ni o Mareko. E le ngata la I tūlanga o le ofo I nātu o Panapa o lon tamau ainga, ma le tautua I le kalesia. Ai sa iei fo I lona va ai mamao, e iei se si o lona ainga, a tonu ele o sona talii, a o le tangata o lona lava au ainga, ma ona tau ainga, sa ia va ai le tama lea o Mareko, e iei le potential, e iei le anga va, e mawhai ona whaonga ina iei le atua Mareko, mai sa nau lava la ia le apostolo, ia Panapa, o Panapa ele o se apostolo, ai o se tangata ngalue nofo ainga malosi, ai tātou te maua I tusi o ngā luenga, sa ngā lu whaatasi, sa o whaatasi ma Paulo, ai sea. O hawhai o Panapa sa I mamoli ina Paulo tu tonu o le li o le au whai ngā luenga o le o apostolo. Tātou te maua I ai, o ia lea sa tau mawhai e vatu le o le
tangata le nei o Paulo I tu tonu o le li o nei. Ma a matai loa o na lawi loa mai loa Paulo I tu tonu o le li o la ua apostolo. Ono ngā lue ngā le atua. Lono wingan wha ngā le ngā le atua panapa. Ina e wha penao na watuai mo moli atuai I el apostolo Paulo le leo na tatu mawaina ngā lue ngā tele na whai el apostolo Paulo. Ai e wha pefo, on tatu manino ai. O le tangata le neo panapa. Ma fua I ona I tangata neo mareko I le ngā lue ngā le atua, ma ua tusi e fo I mareko. Ia tusi e tau e tau se tasi o vaenga ina ua fo I lea e ilim tau puna e sifuma le lua. Sifuma le tolu ina ua nālu malanga panapa ma Paulo fo I lea ua bai atu le li leo mareko. Wana o ma ave mareko fo I lea e whata I tai o nālu I whainga malanga I wha missionary. E vai e tu mareko, o le malapanga le mea, to e su e atu e Paulo, ua sola mareko, to e fo ilu na inga. Ma e whautatu wha pe o le li leo mareko I le amataino lana ngā ruenga. Tala vau, ia o se tangata e sa wha le ilonga. E whautatu wha pe o se tama me matanana I ngā ruenga le atua. Ma e o inala sa ia I le se inga ina ua toe au maila e panapalo na nephew le toe malanga whata sin Paulo. Ma o nantu lai me se se inga tele lava le vao Paulo ma panapa. O Paulo lava ia. Ele mana o mia e Paulo mo tangata tangi vale ma tangata matanana I ngā luenga. Ele mana o mia mo tamaitite vai e tuloa ua tele ia whaafitau I ngā luenga. Ia toi alu lo lato fale a tia I ngā luenga. O natu lava i o Paulo. Ele mana o mia tangata whaape nā peitai. Pe ona uta ua tangata neo panapa. Sa iele na mo imtinga ma le vai mau. E ale ngā luenga le ngapa ia. Ina ia wha ngā maisisi e na te so ina ma so li muli vai. A wala le ngā luenga le atua lumanai. Mai to sitfia, mai nā mea uma. Na toi nā lulava panapa ma ave ia mareko. Ia po o Ioane mareko le ngoa le ai loa. Ia mai lela utatu ulone. Ia ina o tusi o tama neo mareko le tusi o mareko. Le ua wha ia I evangalia. Ia tātou te iloa le te leo le ngā luenga le tuan whaia I le nei tau le lea. Isi teimi a tātou ia ilo teimi e tau te wha ia I winga nao whanau e mese lava te lavou. Ia pe I wha pe I ua, pe se I fo le ua wha le anu ngā luenga. Ia on tātou tu ua loa lea, ai wha aftai I tangata pe o panapa. E tā ua leo tangata pe o Paulo, o mo tai fo I e mai le ngā, e le mnao e wha le tonse mea. Ai tā ua fo I leo tai e pe o panapa. E ile nganga fo I lea e fo e tua manoa. E ma ile nganga whai ona nātu whai le leina nisi. A wala le ngā luenga fo I lea I aso I luma. Ia mai ni le son tā ua nā tātou te mō mai. Ai nau tātou awa ai le sona umo mai. Ina uwha o ngai le tua ia le lilo mareko. Tusi loa mareko tusi. Mai tātou wa ai le ngangana I wha o ngai ina mareko o le ngangana o lo o ia tusi elan tusi. Tātou te ilo ai. E leo se tama I taimina o ye mareko lo na marmalama anga lea. Whaaftai le tuon wha o ngā panapa e a fo ile nei e a o ia mareko I tala I o le tala lelei. Ina ia manino I matusi lo le tusi lea e whaia I tusi o le evangalia. Lea lau e nei tātou tusi neo mareko le tātou te so ina. O le vason te se imawai atu nei. Tātou wawa ai e tūlanga o le whailoa e mareko ia o le ngā luenga a le li whaola. O le me mua. Tele claims sa ia ta ua tusi o mareko mta mua. Mai level mua ia o lo o whailoa mai e mareko o Yesu. O le whaatau nuina o waloanga le atua. Le ala o mai nei I le vaenga lona lua le neo tātou le sona. Ia o nisi vaenga tā ua o le ngā luenga a mareko. Mau whaautuina la tātou le sona lona lua nei. O le aso I le ngā luenga whaatasi mai Yesu. E mwhaino ofisidi atu I seisi. Ia mai lau aso le nei aso. Ia mwhaino ne whaapea. Ia o manai lau aso. Sa spend lau aso pena paalu lau aso ma tu te ngā lue malau pule. Ia o mwhaino ofisidi atu. Whaapea I maila lau aso malau pule. O ani nua ngā luenga mwhaino whai ma ausia nei aso. Ia ne whaamtala mai lea. E mai whaapea nase wha inga le sona nei. E mwhau tātou wawa ai pe whape ia le whaaluina o le aso le li whaola. Seo tātou wawa ai. Po am ia ngā ruenga le li whaola na whai le aso, ma le aso. E fua iai. Ia, lau oi whainga rue. Awai, e sele le lei ma le tā ua o le mea lea whai mai tātou te malanga whaatase me Yesu, tātou ngā lulue whaatase me Yesu. Ai, I le teimi e tasi.
e au no tātou ilo, pe wha pe I ona whai e Iesu ana ngā ruenga I le aso, ma le aso, ma le aso. O ani men wha mua I le ngā ruenga Iesu, o ani men wha tāua Iesu I lana ngā ruenga, o ani mea sa le popole tele a Iesu, o ani mea na popole a Iesu, o mea nai tau te au ina mai I le sona nei. A day in the ministry of Jesus. Ina I o tātou iloa. Ia pe wha pe I mai si whanga Iesu. Mai amata la I vaenga amata tātou le sona. I le marekolum tau po mo mua wha upa sifulu ono e o I le lua sifulu. Ma o tātou ma o tūlai mo mai le marekolum mo mua wha upa sifulu fitu. Lela o whaitau I nātu whamai. Una whetalai atu leo Iesu ia te ila ua. I nā muli mai ia te au. O te whaia o lua ma whaiva I tangata. Le wala aula le Iesu, mai o loo wha au tū la tātou mau au tū I le wala aua Iesu e whai masoo I la ua I o Anterea malona uso. Simona malona uso ai. Anterea, Simona le lenta o munumuni o Peteru. Mai tātou te maitau wina I le vaenga lea. Mesa le vaenga lea o wha au tū ina I le ulo I aso. Muni mai a tea. O le tāua o le wala aua Iesu na wala aua I la tau ia. Mo le silfia. Ele na o le paulea, wai na wala au Iesu le auso. Auso mua, Simona ma Anterea. O le auso mua lea. Mai e ise mea inga te mna te maitau mai I le whaitau le whamai. Whamai le whai upa suma le ono. Ua sa vali ane ia e la talata ane I le vai o Galileia. Ona sila le ia o Simona ma Anterea lo na auso. Ua ia la lafo le upenga le vai. Awa o tangata whaiwhaiva I la ua. Ia sau e lolo tātou mau au tū, whai upa sumana fitu, on whetalai atu leo Iesu ia te ila ua. I nā muni mai ia tau, o te whaia o lua whai ma whai o tangata. Tā ua ia, vaenga ia wa, I le whaatūranga ina e mā reko o lana ia tusi. E whoringa mai o whaatūranga ana e mā reko o lana tusi e ese mai I isi tusi tala tolu ia o Mātaio, o Luka, ia mai o ane. Ese umala tau amataina o le whamatareina o tala ia Iesu. Tātou waila ia Mareko. Ese wholona ia amataina o whamatareina o tala Iesu. E amata mai lava tala Mareko, amata saoa ina o whailoa po o Iesu. O Iesu o ia o le Mesia, o ia o le whauina. Ia na sau ilola ia I tala e whaatatau I ngā luenga le li whaola. Se asa e maua I vaenga mua po mata upu mua tusi o Mareko. O yeini ini upu se tele Iesu, po ni feta lainga Iesu. E a fua mai, ina o tātou wawa ai loloto iai. E leo tele se taimi o Mareko, fo ila lea I le amataino lantusi e whailo mai po a upu po a tala Iesu na whai, pe na whai sana launga, pe na whai lea upu mo le tala. Na o ni nei whaamtalanga lava, pe ia o le vaenga la leo tātou o mai ai. Paua I o vaenga tāua lai, oko mai Mareko, fo ile I whitalainga Iesu, na o whai mai muli mai a ta, muli mai a ta. E leo o whai mai po anis talan whai a Ioane ma Anterea, ia whapea fo ia Peteru, ia ma ila tau. E lei, o le whaamamafa Mareko, I le whaaberetania, o lo tātou e mawele upu lea immediately, no inga, o lo o tele lana tusi I ngā ruenga whaatino le li whaola. Ia, ni staimi o tātou e whia merlo le telo tala. Telo taimi e tau te mnao e tau te whia whaitala foi lea, tau te whia maua le telo information ma tala ma pena. Ia Mareko, tu sama o Mareko I te au whaatulanga. O au ele tele I le tala, a whaamatala mai sisi se mea. E mānai e le whaalongolongo, a te mnao pe mo ia I le tino mai o le ngā ruenga. Mareko la, tele ai whaatino mai o le ngā ruenga, pe moni lava. Ale amatanga la leo tala, o le wala wina o le au so Iesu. Mua lava. Sa vaai Iesu ia Simona ma Anterea. O le auso lea. Lona lua. E te o mai lalo e yeile si auso foi. Mai fau pa suma le iwa ua tuana I atu te isi lea mea. O na silifia lea e ia o Iakopo lea te li o Sepetaio ma Ioane lona uso. Ua ile waa. Ua fai masailo la te upenga. Ua wala au atu loa o ia te ila ua. Ona latu ua leo lo la tama o Sepetaio I le waa whaatasi mau auna ua muni atu ia te ia. A u whaitau ia ima e waa ai I le tu mainga e Mareko tala ia. E ile se sengo vaenga o ri e tolua.
o Simona ma Anterea e foninga mai e le tangata e tele ni ala mea a wafo o lai faile langa luenga lunga lava ana o la ua ai te o mai ia Ioane ma lona uso la use petaio ia o lai faile la tonga luenga ma le lato tama ma lato au auna now i le tu manga ia vai temi ai au auna tangata ia po o mwhainta tu whape o tangata whaingalu lono winga e tangata whaingalu le ainga o Ioane po le uso sapetaio lea o Peteru la po o Anterea ma Simona ia eleini la au ne fai la ua unga duenga no winga e ele se senga o ainga yo mai ele to lua lea o le si ainga e mau mea le si ai ia e foringa mai le telin mea ai tasila vanga ta ua fa mafa i le vanga mo bua le tatu le sona me mo bua na vala au lava e Yesu la ua ele i fa pe na mai la ua fa tawa na Yesu le ai o le vala au na vala au atu ye Yesu al vala au le Yesu fai mai ina muni mai ia ta o te faia o ro mo fai vai tangata fai melo fo pe sumal valu i le to ro mo le vala Yesu fai mai ona latu ua loa lea o le upenga ai muni atu ia te ia mana ia le tali na tu ua ia sau le fai upe luas fulu fai mai la ia ua i le vaa ua fai masai o latu upenga ua vala au atu loa o ia te ila ua ona latu ua lea o loa la tama o sepetaio i le vaa fa atasi mau auna ua la muni atu ia te ia so ese a inga yo mai el to lua lea le me e mauti no na vala au la to uma Yesu ai le me silion tau sa tadi la to ila vala au Yesu na tu ua ta ua tele le fasoa lea na tu ua ila to le mele sai ai muli atu loa ia Yesu e yele tatununga o Peteru ma lona uso ia mai la tau nei e folinga mai sai ai so la tau malam maanga fa tau i se vaenga o le fio ma Yesu awa e folinga mai o la tau sa muri fo ia Ioane man tua ia Ioane el baptiso sa fainga luenga Ioane el baptiso le baptiso ina Yesu no winga sa Yesu la tau si le fia fa tau le li fa ola mai le fa pela e vala watu le li fa ola e le i doa le vaenga le se me tau nga ia le nga luenga le li fa ola e folinga mai o lai lau te iloa le mele muri ai e ui e lau te le iloa uma lo muri ai o lai sa o la tu fa longo e iei se tau no unga pe iei se nga luenga fa pitoa na sa waita ngata le vala au mai la tau o Yesu le Nasareta mai e ta ua le mo ta tau to Silvia o tele ta tau o leva na vala au ile li o leva na vala au le tu e tu ula mene fai ai muri mai fai le nga luenga al mafu anga tuai nga luenga le tu inisio taimi o leva na vala au le tu e ta tau ia o le tali lava mai le fia tu sanga taluai o le ati tali le li fa ola fa tali ya se i umanga fai le penga le makamanga mulmuli akula ele se me fa pena me fa tali se umana fai le va le fa le tonu no batula le ai no vala au lo le tua no vala au lo Yesu ia Anterea ia Simona pa mai natu ua la ua me la sa fai fa pe fo ila o sa petaio le natu ua fo ila ua lo la tu tama ma lo la tu ai malanga dueng ai muli mai ia Yesu la se talia o il vala o Yesu lo lava so i fonga ma lo langa e se taimi ua impress lo mafu fau ele nganga o le tua lo mafu fau ina ia fai se nga duenga muli atu le tua ai o lo fa tua i lava ona e yeimea o lo fa mo i lo lava finangalo angono ndua tatu le sono e lo tatu o tu nei le fa upo lus matasi o lus malvad taimi lea o le ua sopo atu le whamtalanga a Mareko i le sapati. La lea so lea, sapati. La masani Yesu sapati, ia, e te mauala i le tusine na whaupalus matasi whamai. O fo i la toi Kapernaumi, ana maliwa tu leo lea o ia i le sunako i le sapati. Vai lai.
o fea alu Yesu sapati. Ya, ele alu Yesu ile malata alo sapati. Ele alu Yesu te fao ile mata fanga sapati. E alu fea. E alu sunako. Ya, mantua o lea tātou te tala no le sona nei o le aso whaaluina ma Yesu. Now, o te mnao ia te oe, ia tu au tūlanga ao, i au tafa o le whewa inga nei Yesu mo na so, e whoringa mai o oe o lo mata mata, a o lea whaifa atinonga Yesu yaso, i le aso atoa. Lea laua e alamai ne taia, o e vai atu, o la ua tui maila e o Yesu e alifea, e alu sunako. Ilea, i le aso sa pati. Ia whamanato atu lei ha te oe, o le aso sa pati lava ia, o le aso e alu ia, Yesu e tāpua i sunako. Lan me whai Yesu i sunako? Wao. E le na o naru fo ila Yesu e alu e fo ile ta whao i le whatsa. Ia pe alu Yesu e mea ngai whatsa. E alu Yesu e a o i le upua a le atua. Ia, whai pe lusu matoru, ua matua ofa fo ila tau ila na mata upu lono inga. Tala no Yesu le upua le atua, po mata upu tau le langi. E matua i longa na wha longo tangata. E matua i longa na, e tā ua, e tala noa ma o mai Yesu lo noto. E le wha apa fulu fo Yesu lo na o ino tangata i le upo le atua. Mal mena e leina e ia reactions ia, po feedback ia mai tangata. Ua ofo foi, ofo, e ala na ofo tangata. Ona e matua le leila o ino le upo le atua. Ia. O se lui foi la le mo tato. E le ngatu te o le e fale o le atua le sapati. A tato o, e ton tato o matua ta pena e ta puai, a ta puai e ta puai, ma le loto atoa, o hao ma le loto atoa. A wa e whai mea, e la ngona o mai tangata o mai e ta puai, le ngona o le, fia ta puai i le atua. E ala na boring, ia mene o ta puai, se i tu lou lawa. Ona e le o iei atoa tato loto e ta puai i le atua. E le o iei fo i ta penanga le, e ton ta pena i tato, e a o hao le upo lea, ale tua become very interesting ina ia veo se vaenga e fie falo longo i tanga te pe on fa maltusi o fa salamo fa mai ola o fionga so malia le pe osa e pe osa meli la tofo pe osa meli i lo ngutu ma na ia pe o fa pena e le upu ale tua i te tonu o sunako ia ona o mele fa pe lu suma todo fa mai la ia fa pe lu suma le lua o matua o fo ila to ila na mta upu awa o ia te la tau e whaapese ua iai le pule ai le pei o le au tu si upu. Vai le se sanga. He speaks with authority. Nono wingo le tangata a tau tala mai. E mtuai longa e moni mwha maone. Tau tala mai le loto. Tau tala mai le loto ma le maho whau. O lo ofisota i atu i le atua. Hoi pelusu ma le toru. Sa iei fo i la tau sunako le tangata ua iai le nganga leanga. Ua langa foi o ia, ua whape mai, a we Yesu e le Nasareta, se a lau na ia te imatou, ua i loa o oe, o le pa ia oe o le tua. Ono vavao atu le Yesu ia te ia, ua whape atu, i nā whaarolongo ia, ma e alu i whafo, ma ia te ia. O le mea moni lama, o tātou i loa i, e o lawa i tono tāpua inga, e le ngata o tāpua inga e whai sāpati, a tāpua inga e whai tono le tāpua o le malu malu, po le sunako, e o mai e whai ma, e o mai e whai ma te moni, lono winga, e leo tangata umai o mai e tāpua i, e o mai malanganga sa, o le whai o mai malato, le whai urufie, e te moni, ia mela leo tātou mai tauina i, ia e whapena lava, o le taua i le vāo le leima leanga woe, e so se mea alo i ti apolo. Le fo la o mai tangata le tua mai ave le vi inga mata po ya tu le tua. Ale fo e o mai mai. E o mai e mate moni la to. O no fia lo tangata le. Ma o tatu ava aila e le tala le i le pule le Yesu. E le ngata fa mai le vanga mo fa upo luas folu le sa tatu feita wina. E tau tala fo ia mo le pule. No fo tangata wa tau tala o ia mo le pule. But not only that. O loo iei fo iei Yesu le pule ma whaiona. O na tutuli ei te moni. Wa lealan tātou vai. O tangata umai e nofo mai lalo i le sunako. E to telo la tau e le acknowledge la tau Yesu o i o lea. O i o lea tua. Ai vai i te moni. E loa le te moni o Yesu oi.
O Yesu sau mai le tua. Mai no la tau tino la vole Yesu sau mai le tua. Mai na fefe ia Yesu. Aisa, langa foi la lau te iloa. O te moni mo meo nganga leanga. Nganga leanga ina tuli mai elea. Tuli esa mai le tua whaatas mo le sfelo. Li whaalinga lam tau po sfuma le lua. Ina ua whaia ina le tau e langi tuli esa mai tasio vai tolo o nganga leanga. Nganga leanga lei mai whaaleanga tangata. Lea lai ila tau ia o tau tino mai o Yesu o lea. O le alo o lea. O le atua. Fefe Yesu. O na tuli le Yesu. Te sirifia peona o taua. Tau tele o tātou e o mai le marumaru e o mai ma nganga leanga. E to tele tangata e tu moi falsa. E o mai ma nganga ele ni nganga sao. Ele sao tapo inga o mai e tapo ile tu. E o mai a isi maloto ti nga. Mai maloto ele loto ele anga. Ai to sirifia o tau. Ai whaatanga le upo le atua e a fo ile nei a o ina lo tangata. E ma whai ele mano le upo le atua nfa sao loto oi. E mawhai e Yesu on whaasao loto lo tangata. E mawhai e le upu a le atua o na tutuli e se te moni mawe sea le anganga o roi ia te oi e le tauna ia te oi. Ia, o na whaalolu leo tātou whasoa o mai nei tātou whaitaunga i le whai upo lua sumaleiva ma le tolu sumalifa. O lesi e le ngatala o le ngā luenga a Yesu sa ia whai o whaasao loto tangata le tonu le sunako. Ia, ai ua whapena fwoi ona ia tau tino ai tangata. Ma ua whailoa ngā luenga ale ali whaola. E moni lawa mwha maoni o ia o le Mesia, o ia lea o Yesu. Mai na a mata tua ngā luenga na Yesu, na tua na a mata ta tala a maweko o Yesu o le Mesia. Mai o le tele o ngā luenga whaatino ia whamatala e maweko. Ina ia whaamaoni ai, ina ia prove, ina ia tau atuai, ia evidence o Yesu lava e sau mai fea, e sau mai le tua. Ia wha solo pela, wa e le ingata la i, ino o whafo atu, pa upa luas fumala iwa whamai, wa lato o whafo o su nako, o na o atu lea i le fale o Simona, ma anterea, ia, na o atu fole ina, ua o whatasi mai a kopo mai oane, le ala umuni muni atuai ia la uri e sa wala au Yesu, ua whamele, sa ta auto e fo le tua, o le a va a Simona, i le mai vevela, ia, maua la si lo matua lea po le mother-in-law o Simona i le fiva. Ia, tātou loa la tala. Ia, ua maro lo. E se le mana ia. A lea lea so le whai ngā luenga lea. O le aso sa pati tā ua tele manino mai la vaenga lea. O le sa pati la vai ia Yesu. O le aso e tā pua ia e alua i le su nako. Ai i le teimi fai tasi. O le aso e whai eri ngā luenga whaola. Ngā luenga e wha malolo ai mai. Nei te i ua iei nise manatu o le aso ala leo sa pati tau ana matua tātou oe vai po e te tau tātou whai tau ma le whau tauta whai tau ma tu i eilo manatu ma lo ma whau atoa e leo sa pati uma o le a ma mai ei tangata ma o e sua tangata ma mai o le aso sa pati e a mata mai o le aso sa pati o le aso e alu eile su nako e tapuai te alu malu e tapua. Alu e whaasao loto sanganga. Te alu e la unga le upo lea. Whaalonga le upo lea tua. Awa o ina o le upo lea tua. Ai a umalo. Ul whafo mai loa. Ia. E iei eisi. Vaipo o eisi eisi e mna o mia le whasoa soani. Vaipo o iei nisi o mna o mia le whaamarolonga. O ina. Whaagwau e tato ngā luenga o le whaamarolonga. Mai i le tusi atoa la mareko. Meo nou taua. Ia. O ngā luenga na ale li whaola sa whaia. On tātou o mai lole le whai patou suma lima ma le tolu suma le iwa. E o le tolu suma le iwa. O le mea lilo le manuia o ngā luenga Yesu. Tā ua ia le vaenga la lea. Ia lau whai tau atua le whai patou suma lima. Whai mele whai patou suma lima. O le tai au ua la pō ai o ia. O na uru whafo le o ia mamali watu i le mea tu fua. Ma talo ai. O muri atu fo i a te ia o Simona. Mai lātou sa ia te ia. Wa lātou maua o ia. Wa lātou whai mai ia te ia. O lo sa ili tangata uma ia te oi. Ia. Lesa vaenga tā ua o whamanatu e maweko mo tātou i. Vaenga tā ua lawa. O le mea lilo. O le manuia o ngā luenga Yesu. E mwhai no whape atu. O le mana lilo. Mana lilo. The secret power. O lale mea lilo le i. O le mea lilo le i.
o le tae ao ua la pō ai o ia, o na urufafo le o ia na maliu atu i le mea tuufua, ma talo ai. O le mea lilo le nā oi, tau e tau se whamtalanga se tasi o whaiwhi au matua. Whai mai le tala tasi whaiwhi au matua. O le ngā ruenga lava ia ale whaiwhi au. O le mafuta ia Yesu i le mea lilo. Tau a tele le whamtalanga le ale whaiwhi au matua le ngalo e tia. Mafuta me Yesu i le mea lilo. O isi au ngā ruenga lava e muri mai. E ala ona manuia mai ele mana, ona e tele lo teimi whaalu male atua i le mea lilo. E sira fiautou, o le whaafetai a mareko. Ona e le ngata e li poti e mareko i lana tusi ngā ruenga whaatino a Yesu. Ai whapea foi ona oto mai e mareko le mea lilo o le manuia, o le ngā ruenga a le li whaola. O sira fiautou, telo teimi, e nau tātou e whaatino ngā ruenga le atua. Fai mo mitinga, fai le mea, mea. Te mana o e fai e set out goals and objectives, e mana o e whataunu. Ko kisira fiautou, tu se fai salamo a tina e whatasi, le a tina e whatasi male atua ia, e a tina e fua. E mata ala fua fo ila tō uma o ia, leo le po, whape nā se wa inga i le vaenga lea moe. O le whataunu ina le whina ngalo lea tua, e le manuia ono o lo pisi. E le manuia ono o lo tua ngalwe ngā, ma lo tōng whai e whatūlanga o ngalwe ngā whatinum whataunu. No. O le secret, o le manuia, o le ngalwe ngā ale atua. O lo nofo ia ao o le li whaola. Taia uma, yaso uma, spend a lonely moment, lonely time with God. That's the secret. O le secret na. Mai mwhaiono whai atu, po le ale tele o ngalwe ngā, le ale te tele fo me te whai a mo le atua. A le lava lau taimi ma e nofo ia ao le atua i aso whaiso. Pe ono whai mai Yesu, pe ono whai mai tu so makai o le mea Yesu e whai aso uma. Ia, e le manuia. A tono whai whaatino na au ngā luenga. Ia, e ia upu whai whaatino ngau i ale mea tātou. A le leile whaatino ngā luenga le atua. A e whaatino ma le tumu ato toa o le nganga pa ia o le atua lana ngā luenga. Mai manuia la mea na. Wa tele tātou e kalesia, tele tangata lotu le mea lea, o le creator program, whapukalame ene le mea, na o ale o tangata e whai, o atu lau tala vau whaatino, o atu toi ina, o atu ti akono, o atu tangata le kalesia whaatino, a e o ai ngao i. E ngao i. Mela na alaunga mai, e ngao. Te whalongo ina e le tumu e leo yeise nganga o le tua. Me la nai whaia me uma e ngao i. Because o le secret lea, e te tau i tangata keolisiana uma, tangata lotu uma, whata ua le vaenga leo le tātou le sona. Ina ni ngalo ia oise si mea le sona. O lavala ni ngalo ia to le vaenga lea. Whai mai ua, o le taea ua la pō lava o ia. Ia. Whai o tangata moi umi. Ia, o longo winga ngai misia ia o le vaenga lea. Tō ma whai e vave na e malolo i le pō. Ia vave na e ala i le vave au pō lawa. E whape Yesu. Ia, e ala na. Awa au o la na e whate i tai vaenga na. Ia, ma nei e olo waso. Pe a spend whatasi ma Yesu. Ia, o mai leo le vaenga mule muri. Ina ua ratu Yesu. Wai e o tau le me ma nei. Ina ua whaalu taimo Yesu e mafuta i mai le atua ma te talo. O mea la e tū lai mai o le aso. O i eile mana o le atua e mua au muni au i mea uma lava. Le mele ntupu. Le mele ntupu. Ia. Wha mai wha mtalanga le i. Ua ia tala i atu fōi i o lātou sunako i karilei uma. Ma tu tuli te moni. So, o le secret la Yesu i taia i aso uma, o le mafuta ma le atua talo i taia uma. E alu mea tu fua. E alu i spend. E alu on taimi whapitoa, ma le vaenga, ma le nofuanga whapitoa. O ne sauloa lea, a le la tutu mai tauina i whamtalanga mareko. O mea ina whai Yesu, e la unga, toi whamaroloa, i la tona urfia te moni. Now, let me ask you this. E tō whia niso tātou o tūria te moni.
Ia whai sa ola utala le whai atu. Te leo tātou, e le mawhai na tuli tātou se te moni. Ei sea, because e le se power ia te oe. Te leo tātou te tangi I tau la sea sa moe o mai tuli mawhai vai, mai. Ei sea, langa le se mana ia te oe. Ei sea, me le se mana ia te oe, because e le alu tātou I le timetable le Yesu, mafuta ma le tua I taia uma. Mafuta ma le tua I taia uma. And that's why you have no power. That's why ele se mana ia te oi e whea ngai oi malu I asu whaiso. E lua la me ta ua le ministry Yesu le tau me mareko. La unga Isu nako te itas maturi te moni. Ia ole lu ila ele na on whai whea auri e whai mea lea. So se kerisiano lava ua ia malama lama I le whangai o inga Yesu I asu te itas. E ma whai ele kerisiano ona ia whai ngā ruenga lea. La unga tuli te moni. Ia nei teimi. Ia o tele isi mea walu ilu tātou malosi alu ili mawhau and things are more technological, more modernized. Ia mai whoringa mai whapena fo ilu I olo tātou whengai mi tātou ile aso, but it doesn't really matter. O le principle remain the same. O le tula whono whaavai o le malo le atua remains the same. E da tau ono tātou I loa le lei ke riso ma mafuta ma le atua I aso uma. Ai lei whea ngai ma le wholowhalino le upo le atua whaatasi ma le whaia o ngā ruenga whaamaroro. Ia, o te loa lava lea mo tātou, tona o nei wahenga tāua nā le whaasoa. Tāua nei whaasoa, uman whaasoa. Au ise me tāua ea o mai oel paanga. I le tātou whaasoa le nei, au wahenga tāua nā e whaamoe moe. Ia, e soaswani lau savalinga fo me Yesu. E le ngata I le ne I aso te itas. Ia o aso lava se I o le aso fio wa Yesu. Tātou te wheloa I manu tātou. Tai whamanui le tua ia te oe. Ia I le tātou le sona nei. Whamanui mai le tua. Ia I toenga fo le neva Yesu. O le nsuafa Yesu. Amen. Whaaftei le tua la upu. Ia whamanui la upu le nei I tu la. Lote le nei lau whanaum wha. Natu mai mātou mea silon tā ua I lo malo. Sori I tūlanga ao lau fio. Ina I o mātou I lo noola. Ma soifua. Ia tu solo finangalo. Ia tele sovi inga Yesu. Amen.